Hello tuni cookie channel vezosi na bon vin lim na hiki no vin koi ta bang tuni chan ge ya hi chi channel subscribe nai lo han subscribe an ki bol vin lang ko ma bell icon to me in lang notification to all a koi le chon video hong kya upload josi iti lai hi jong le na vet jing thei a hi tuni a hi Burma boy na hin sai ki no hitin Burma boy na hi anasa deu jingin aban le tu chan hi Burma boy na in sai ta ven a hin la ming online thu sei ho anki jakha po in a hin la tu ni a hi ming online thu sei ho jong in sei deu ai ta in I choi I ga vet nai le chun Burma a protest song hi khang to le dan ai ta in a progress thowe ti jong chu het them ding wa ka ta sanin tu ni a jong hi Myanmar sepei ho le police ho ki tho a mi jani le som anatha now protester ho anatha namun wa chu tuni a chu na sata in mi tampi hi ahong pot do kit win gorilla style ki jot na anane veti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi hi South Dagon kiti chu het deu a hi in the biggest city in Myanmar ti a jong ki he a hi Myanmar khopi sunga jong alien pen ti a jong anaki he a hi in hi chiwa hi de March 29 ni a chu mi somlanga anathau a hi in aban le April 23 ni a jong chu hichlai mun mama a hi mi somle ni anathau a hi in tu chana hichlai muna thi ho hi a hi le chun mi jani walang hichi anathawa patna chu koima hichlai muna he anapot do lo a hi in a hin la tu ni a chu mi jani walang he hong pot ki novin hichlai muna hi mun chom choma hi ti chun mi jani ni ki hom za in ki jot na jong ananei be ke no veti a jong chu news a ko na mu a hi in aban le hi chwa news hon protester ho khat ado na a chu protester ho khat hin hi ti hin news ho ko ma na sein a hi protester ho hin inu ipa a hi lo le I family ding I gel lawang chu kichat thoji na in a hin la tu le tu a ki boin ho future ding masang ding ho hoita ai ga ngai to a hi le kyo hi I macha future a kinep na talo a hi je a chu tu a ke ho pandan hi a hi le hi chi democracy akimu toka a dictatorship rule hi akitha toka a chu panla dinga hi ti chun ki pedo kai ta wi ti a jong chu news ho chu het sa na anabol kinin aban le hi chiwa ming online nin thu anasai na khat jong anasai kinin chule hi chi protester pan anasai be na a chu ming online thu sei na jong anasai kinin ming online hin hi chi Asia meeting a point nga ki gol ha ho chu a hi le tu a ki boy na hi athip masang se in hi cho chu khat jong ki bol pon te ti a jong chu mi pi ho henga hi het sa na a hin bole ti a jong chu ama hin news ho henga chu report an bol kit nen a hi aban le Tuesday ni chana chu AAPP dungjuya chu mi thi hi jasagi somnga a hi in a hin la tu ni chana ho jong chu aban bana in sai ki deu tu ni chana jong chu mi ki that be be na lai a hi in tu ni chana AAPP report ho jong chu in sai ki deu a hi tu a hi kani township lang ana sei within Sagain region lang a hi in hi chi muna jong hi pasal khat anamat no phat masalanga anamat no chu athitai ti a jong chu news a kona mo a hi ki nin ama chu a hi le koya niang kiti kumsom thum le gup mi a hi in ama hi police on arrest anabolo phat masalanga ina seyu a khut la kenga kan pe wa anapo veti chu ama chu a hi in a hin la tu ni a chu ama jong hi ni hla lang chun hi chiwa hi athitai ti a chu news anaki mukit a hi in ama hi kani hospital muna hi tu ni a chu along anaki mu e ti a jong chu na eyewitness ho khat chun news ho het sa na anabol kinen a hi hichi miki thana iti na penu cha hil April hasunga mi gup ki that na aban le mi somni amange ti a ina sei naw hichilai kho ho cha hi in ama ho kho cha hi le chungma village kiti a hi in hichiwa mi gup anathi a mi somni anamange kiti na ho a anamat ho loila a chu ama hilam kai a hi in a hin la sepei ho hin
a custody sungwa hi vo khita vo wa a ball gen thei bi se je wa chu ma hi tho zo talwa chu anathi ama ho custody a hi anathi a hi ti a jong chu tu ni news a chu mo a hi kinin a hi aban le tu ni chana ti chu 1st February a patna Wednesday ni chana mi thi chu a hi le jasagi le somnga lenga a hlingtai ti a chu AAPP ho chun report anabol kit novin a hi tu hin mcway le make tila ki ti na lang attack anabol kit novin protester ho jong hi nasal he dan a hi win air force ho na san kaya jong hi attack agabol jing tawin tu a jong hi mcway le make tila ki ti na lang hi chi air base te ni hi attack anabol kit novin chi base koma khonei ho khan in report anabol na a chu a hi le chi mcway ki ti hi pungthum tuni jingka lang pungthuma patna chu attack anabol a hi in hichiwa hi ken kaza dana chu a hi le nga vei rocket bomb ho agingin a hin la midangen asai kit na hi le sagi vei agin kaza e ti a jong chu news ho hi report anapekit novin hichiwa hi mini hi nasata a anakap khawin sepei ho hin hi chi mini ke tong khala a khat pa chu nasata in ke tong kha in tu a hi a condition hi sei thei a hinai poiti a jong chu report anabol kit nin a hi aban le hi chiwa mai kiti air base hi a hi le tu ni jingka langma ma a chu attack anabol kit no a hi in hi chiwa jong hi rocket launcher ho a attack anabol a hi in jingka lang pungthum le punga ki ka a attack anabol kit no hi in a khen khat chun a seya hi le pungup chan hi chi ki boina cho ana umin aban le mi pi ho josi akim vela mi pi ho jong hi azam do so ke veti a jong chu report anabol kit nen hi aban le hi chiwa military ho in confirm anabol kit novin online a press conference anei nawa tu ni nilha langa chu phone do na ananeyo a hi in hichi military ho confirm dungzuya aye thajin mit jungta information team pan anasaina a cho a hi le hichiwa mcway le mai tila kiti air base attack anabol now hi mcway air base jo hi a hi le pungthum ti chu tu ni jingka April 29 3 am ma su 107 mm rocket launcher thum live ahung ki ka men hi chi hi ahung ki kap na pen hi a hi le thap ya san kiti khole sankan village kiti hi chite ni ki ka a patna hi hung ki kap ma hi ti a jong chu ana sei ki nen aban le hi chiwa hung ki kap ho chu a hi le a khen khat hi farma a chu in khat wang chu lamlen lai ta in apu e ti a jong chu ana sei ki nen aban le hi chiwa hi in ho izan ham khat asi in a hi wangin koi macha akitong kha a umpoi ti a jong chu ana sei ki nen a hi aban le mei tila kiti air base ana attack na wa hi punga le pungko ki ka a hi in hi chiwa hi nga vei ahin ka mo ve ti chu nga vei hi chi 107 ma mn rocket ho ma hi nga vei ahin ka mo vin hi chiwa jong hi a khen khat chu lamlen la a chu in dangwang chu a ki hepoi ti a jong chu news so he nga hi report anabol kinen a hi tu in sagain region lang hin sei ki no hitin sagain region langa protester hola a leader phama ma mimin thangta khat chule anun jong ai it ma jing kowai mio niang kitipa chu nehet deu a hi in kumsom ni le gu muslim pa chu ama chungchang chu in sai deu a hi in ama 15 April a chu anamat no a hi in ahin la ama jong hi case izat ham khat tu chana hi abo khum ta ve ti a jong chu church abol khum ve ti a jong chu news a ko na mo a hi in ama jong hi lungsit ta a hi in tu chana hi a condition hi a boy deu jingen ama jong hi church tampi anabol khum win aban le hi chi jungta ho hin tu chana hi case di lo tampi ama chunga hi alha khumo a hi hichiwa case alha khum ho chai le section 25 aban le
hi chiwa natural disaster management law ho jong chu ana bol khumovin aban le section 114 302 325 342 395 and 505 a hi cho cc jong hi anano khum kit novin aban le hi chiwa crph ho na job men crph ho ti ma na jawe ti a chu ama hi section 17 a jong hi hiti a chu anano khum kit novin aban le 124 and 511 penal code jong hi ama hi charge abol khum kit novin ahin la hi chi hi crph in apompo in aji chu crph hin ke hon announce kana bol now that 16 a ka bol ahin la ama ki matna 15 hi za I pi bola ama hi ngichlaya hi ajawi na tiu ham ti a chu ama ho jong hin a dei lo now ana phong do ke novin chule hichiwa protester leader kiman pa hi agang theilam pena hin hla do ding win jong crph sun nge na ananei ki novin ahi tu hin kachin state lang anasai ki no hitin kachin state langa jong hi Myanmar military ho hin nigup sung hi bom analha jengwa hi in airstrike anabol khomovin hi je achu ho za choma hi hungza mova ngechiwa KBC momok kho a hi anaki su to so ke ahi tawin tu a hi chi KBC leader pan asai bena a cho ahi le mi sang nga le zanga lang hi zan hi a jong chu ahung thun be ki novin ho in zo se hi adim ta in tu a hi hlun na ding jong talo gi na ding jong talo a hi in hi je a chu KBC ho jong ka boy le ta ve ti a jong chu ana sei be ki nin aban le tu a jong hi villager ho izat ham khat jong hi ahung jam ding be kit na laijin hi cho hi hoya koi ding ham ti hi kalung adong le tai ti a jong chu ana sei kinen a hi Wednesday ni nilha a jong chu KIA battalion 25 le tatmado ho hi na sata in anaki kap to kit novin alanga hi mi ki tong kha hi le kilom a hi in ahin la tu chana hi new so hin mi izat ke tong kha a mi izat thi ham ti wang hi hoita in aki he che nai po in a report aki mo thei po in ahin la igin cha dana chule villager hon a report danova hi mi tampi hi kitong kha hitale kilom a hi ti a jong chu news sun ana sei kinin a hi aban le hichiwa KIA leader hon an phone do kit na wa cha hi le ama ho hin military hon hichiwa protester ho akap chan ge ya chu KIA ho jong ki pangjing ding a hi ti a jong chu Cornel Nobu chun phone do na ananei kit in a hi Piapon township langa jong hi mi khat anakap li kit novin chule mi nga anamat be kit novin a hi hichiwa hi khat beya isei pau thal siam pa chu a hol a hi in mun chom choma he a hol vin a hin la amu zo lo je wa he ama oi lung hanguwa open fire a bol wa hi chpa hol na a hi tu a hi set kalete kiti village a hi hichilai muna mi nga amanovin aban le mi khat jong anathat kit tawe ti a jong chu jan hi news a chu mu a hi kitnin hichi hi ayar wadi region lang a hi Mandalay region langa jong hi jan a jong chu student hon ki jot na ananei kit novin mun chom choma hi ki jot na ananei win banner jat chom hi ta in na lekha jat chom ki choin hi ti chun mars anabol kit novin demonstration anei na wa atu sei yu chu a hi le hi chi hi democracy ahung hi to ka in kei ho school hi hinjon kit ta po winge ti a jong chu mipi student ki phin ho chun phone do na ananei ki novin a hi kutkai san state langa jong hi na sata a mipi ho hin ki zot na ananei ki novin ama ho jong hin military ho dodal na le NUG support vetsa na in lamle na hi ki zot na ananei ki noveti jong chu news a ko na mu a hi in Mandalay Mitila constituency MP pa jong chu jan hi pungko a chu sepei ho hin anaman kit tawe ti a jong chu news a ko na mu a hi in
ama min chu a hi le uin mung a hi in ama hi zan hi pungko vela chu sepai hon a in chen na a kona anaman ta ve ti a jong chu news a kona mo a hi in a loi pan an report be na a chu a hi le ama hi mundanga hi in zan he a chu in langa hunga hi in a ina ahung na a hi sepai hon gang ta a inu ahung u movin aban la ama hi anamat no a hi ti a jong chu news ho chu het sa na anabol ket nen a hi tu hin current state lang an sei ket no hiten current state lang a jong hi na sata a jung ta ho hin air strike anabol ket no vin hichi air strike hi 27 le 28 song si a jong hi som ni lang bom som ni lang hi hichi mutro ke ti district sunga hi anakhi we ti a jong chu news report na ko na chu mu a hi in aban le hichi KPSN nin report anapi dana chu a hi le mi sang sagi lang hi tu le tu a hi tui pangla a hi hi te a chu mo gamo Thailand zone dinga jong hi thailo Burma jot dinga jong hi thailo wa chu akika a hi Thailand le Burma ki ka ai mi sang sagi lang hi tui panga hi tihin amo den tawi ti a jong chu report anapeket ovin a hi aban le hi chi hi March 27 a patna April tarik khat chana hi KNLA ho athi ho hi a hi le mi som la ko lang hi chi area momonga thi hi mi som la ko lang a hi tai ti a jong chu news report ho anabolin aban le mi som le gup lang hi akitong kha ti a jong chu an stein a hi ahin la tu chunga hi chi kho a hi chi district sunga bom som ni a hi na wa hi koima wang akitong kha poi ti a jong chu report anabol kenen a hi tu hin Asian chungchang an sei hitin Asian leader hon hiti a chu meeting ananeva ahi wanga akilol na hol ti chu appoint pi ho nit lo hela tu chana imacha abol do lo je wa chu news ho hin Asian leader ho hi agadong kit no vin ahi le Malaysia Prime Minister Muhyiddin Yassin anasaina a chu ahi le hi chi hi ginchat lo ta ahi aji chu meetinga ahunga chu jungta chief General Ming online panna a hoita a anaki seya aman jong agree hoita a bol a hi in ahin la tu a hi chu to bang thil a hlun jeng wang hi dat mo ta a hi ti a jong chu news ho chu het sa na anabol kitnin a hi aban le tu a jong hi US ambassador in asaina a chu United Nation Linda Thomas kiti ama jong hin Twitter ana twin na a cho hi le Asianin hi chi meeting na ne yu hi hoita a hol to ubilang suthip gangwan a hi lawai le UN in pan hung kilading a hi agang theilam penin suthip movin na kilol na ho chu su bulhin govin ti a jong chu Asian leader ho hi het sa na ananei kinin a hi tu hin Dr. Sasa chungchang an sei ki no hitin Dr. Sasa hin South Asia Global News ho hinga an sei na chu a hi le ipan khom lo wa hil izo lo diu a hi in ama ho jong apan khom lo wa le eizo lo diu a hi ti a jong chu EAO ho kithu tu ding dan an sei a hi in tu a aman a sei be na a chu a hi le Korean people ho hin Korean army ho hin na changwa bol jong leu chun na zo lo diu a hi in a hi lo vai le Arakan army ho jong hin na changwa na bol vai le na zo lo diu a hi je a chu kipun khom hoitin hoita a pang khom leu hen ama hon jong i zo lo diu a hi ti a jong chu ana sein ama na sei be na a chu mi pi hon kum som sagi kum som gup lang hi hethiam lowa hi chi ethnic arm group hon ipi adelham ipi bola sepai ho ka jingham ti a na het thiam lo chu tu chunga he a het thiam na dingwa pan ila a khom deu I pan khom deu aban NUG hoita I support deu a hi ti a jong chu hi chi ethnic group ho het dinga hi news ana flash kit nen a hi chi chan chu tu ni Myanmar chungchanga news mo ho in seida o hin tin itiam khana news update tha ahung kit nai le jinglang le hin bol kit deu a hi tai tu ni ku ki channel bezo si na chung win ka ki pa na kan phong in a hi